Bok ekipa, ja sam Tetka. Moje ime je Čadar. A vama želimo dobrodošlicu u prvu sezonu Telekom eSport Championshipa u kojem pokazujemo kako eSport nije samo igra. Danas nas očekuju prvi kvalifikacijski mečevi CSGO-a, no prije nego krenemo, htio bih se zahvaliti našim partnerima Samsungu i ProGameu koji nas podržavaju kroz cijeli ovaj projekt. Kroz prvi dan igranja odigrano je 1904 runde. Broj fregova je bio 13.439, Total broj asistencija 3484, a ejseva čak 20, 848 klačeva. te bačeno utilitija 30.260. Struktura natjecanja je sljedeća. Svi naši prijavljeni igrači prvo moraju odigrati svoje kvalifikacijske mečeve u best of 3 ogledima, a nakon toga njih najboljih 16 prolazi dalje. Kroz ligaški dio filtrirat ćemo 8 najboljih timova koji ulaze u playoffs dio natjecanja. Nakon odigranog playoffa, 3 tima borit će se za veliko finale i titulu najboljeg CSGO tima regije. Idemo vidjeti što su pripremili naši igrači i idemo na prve mečeve. Uopće ne prikrivaju da će ovdje ići prema B. Oh, surprise! To je upravo ono što se dogodilo ovdje k Šapekima. Uspjeli su tamo ipak eliminirati surprise-a, ali ne prije nego je napravio 2 kila i sada Neti. Još jedan kill kraj njegovog imena. Neca bi ovdje mogao napraviti. Kakav headshot. Doviđenja Neti. I zna gdje je i drugi protivnik. Još jedan kill za Necu. Ovo će biti jedan easy defuse. Ovdje bi mogao Neca se poigrati sa svojim životom. Poslao ga je tamo nazad. Šaban. Oba AWP-a su bila u midu. Tamo je Veso ostao sa AWP-om, povući će se i on tamo prema long corneru. Puno prostora sada ovdje imaju Kšapek i Pik. Mogli bi napraviti jako puno posla ako se odluče komitati, ali ovdje je Veso spreman iz librarya, prvi kill za njega. U zadnjoj rundi ovog halfa i ovdje skilli. Vraća tu uslugu i otvaraju tamo B site. Ostao je samo Skiniša tamo, obraniti cijeli sajt sam. Ide sada i bomba prema tamo. Ovdje bi Šaban mogao uloviti nekoliko igrača Des klana na rotaciji. I ovaj flash nije dobar, bacio si ga je doslovno pod noge i sada znaju i gdje je jer je stao i u moli. Skiniša je nervozan. Neti uspio je tu uloviti taj kill. Skiniša je izbačen izvan svoje pozicije. Sada nema više nikog u obrani na B sajtu. Ovaj smoke još uvijek dobro tamo pokriva CT. Bomba se dobro zaputila i biti će plentana. Ovdje će biti 2-3 retake situacija na B-u. Desklan moraju se komitati u ovo. Ovaj smoke će fejdati. Dobar kill sada za ZH. Sada će se line-upati ovdje. Šaban sa jednim killom pada na svega 29 HP-a. Veso ima samo ove 5, to nije optimalno oružje za ovu zadaću. Tako je, Šaban će ovdje uloviti kill i 8-7 za Desklan na ovom halfu. Nemaju niti jedan defuse kit, moraju požuriti ovdje. Veso i surprise u ovom steku, ovo ne izgleda dobro, ako nađu jednog, naći će i drugog. Ovo bi moglo biti jako velika panika, padaju ovdje obojica i Kšapek i Pik će ovdje uzeti tu 16. rundu, uzet će i treću mapu, uzet će meč, uzet će cijeli series. Ulazimo u prvu mapu Best of 3-a na Njuku. Na CT strani Harači, Pero, Robi, Jurki, Rejtu i Čungo. Na T strani Sindikat, Don, Alek, Lenix, Proxy i Grey Goose. U ovom napadu izgleda da će Sindikat odlučiti se za neki brzi uplay. Harači, jesu li ovdje spremni? Izlazi već ovdje Sindikat na site. Prvi kill za Robija i nije dobro. Ovdje Don, refrag i Rejtu ulazi. Ulovio je jedan kill za sebe i sada 3-3 situacija. Hoće li ovdje biti plenta? Dvojica su tamo u miniju. Čungo ima izvrsnu poziciju. Prvi headshot, drugi headshot i Proxy ostaje na 3 HP-a. Uspio zavaljati ovdje jedan headshot, ali Rejtu i Pero dolaze i spašavaju rundu. Harači izgledaju da će zatvoriti ovu mapu. Još jedan u nizu bajeva za njih. 4 AK-a i Galil. Full utility sa druge strane. Utility nije optimalan za Sindikat i treba će pravo čudo da ovdje izvuku ovu rundu. Vidimo opet taj outside presence iz runde u rundu od strane Harača. Ne daju Sindikatu da uzima vani kontrolu. Sprejevi kroz dim i agresivno pušanje. Utility je uvijek dobar. Don ovdje odličan push sada. Rejtu nije spreman. Sigurno nije spreman. Tako je. Headshot i brzi
Povratak nazad na A-sajtu sa druge strane. Kill za Robija, ali instant refrag. Lennox, Don sa još jednim. Kill sa SMG-em, sada headshot. Drugi u nizu, treći za Dona. Pada na 46 HP-a. I Jurki je sada ostao sasvim sam u 1-4 situaciji. Don ovdje ne bi trebao toliko pušati, jer evo ga Jurki. Ušao je tamo u Heaven, niko nije bio spreman. Instant headshot, 1-3 dok si rekao keks. I to je pao čovjek sa punim HP-om. Don ovdje osvaja jako puno prostora. Znaju sada gdje se Jurki nalazi. Jurki ima jako puno vremena. 45 sekundi. Zaključat će sve englove. Alek ovdje potpuno spreman na ovo. 13-10 u korist Harača. Harači nastavljaju ono što su počeli. Map point ovdje na Njuku. Prvoj mapi koju igraju međusobno. Bilo bi dobro da krenu i jedni i drugi u ovaj meč sa pobjedom. Rejtu otvara First Blood u ovoj rundi. Još četvorica dijele ovdje Harača, ali oni su već ušli na B side potpuno dominantno. 5-3. Ovdje Robi lovi kill, Jurki lovi kill, Don ostaje sam. Ovaj 5-7. 6 HP-a. Nema šanse. Nema šanse za Dona. Nema šanse, spray i ništa. Ovo će biti 1-0 u mapama. Harači 16, Sindikat 11. Harači odnose Njuk. Audi Pik ovdje na te strani izgleda će ići. A Salihov ovdje puša mid za info. To je u ovom trenutku izvrstan play. Tamo vidjet će. Black Fox je dobio metak između očiju i tu drže. A-side dobro, Vaske sa headshotom, ovdje Johnny Nasty, uspio je tamo dati jedan dink, evo ga i drugi za redom, Vaske pada 3-3 situacija sada. Još uvijek mogu okrenuti ovdje i otići prema B ili negdje drugdje. Izgleda će se komitat ovdje na A, evo ga. Mizolf ovdje, još jedan headshot u nizu, na 20 HP-a pada Toman. Znaju otprilike gdje se protivnici nalaze, ovo je sada dobro, evo Johnny Nasty sa još jednim headshotom. Smiren aim, pada tamo i Čoda. 19 HP-a za njega, 19 za Tomana, imaju jedan kit, jedan armor, ali ne izgleda baš jako dobro. Jer možda 1 do 2 metka ih dijele od smrti. A znaju sada Audi Pik gdje se obojica nalaze. Evo ga, Johnny Nasty traži taj kill, našao ga 1-3 sada za Čodu. 1-0, otvaraju ovu mapu Audi Pik. Black Fox je morao ovo pogoditi, ovo je samo 76 damage-a tamo na Pavarotija koji će se uspjeti povući nazad na site. Napokon kontrola nad longom ovdje za Audi Pik. Kruc ovdje ima velik test, potpuno bijeli ekran. Izvrsno sada od strane Tomana i Vaskea. Uspjeli su sa ovim fleševima izbrisati tamo Kruca sa mape. I ovdje još jedan u nizu komitova za Audi Pik prema A-longu. I ovdje je vidio je sjenu, Johnny Nasty, dobar spray sada, Vaske je eliminiran. Jesu li spremni na još jednoga? Izgleda jesu. Ovdje sada dobar spray iza Mizolfa i sada ovdje runda polagano izlazi izvan kontrole. Sporo sada od strane Audi Pika, 30 sekundi do kraja. Najjači imaju ideju da bi ovo mogao biti i B, ali evo ga, stoje skroz tu uz corner, sada bi se trebali komitati. Ovaj nade bi mogao biti dobar. Napravit će nešto damage-a Toman kroz dim, da li zna da je okružen zapravo četvoricom igrača, da su svi ovdje. Ovaj Moli će istjera tamo Pavarotija i headshot, neće biti ipak headshot, ovaj body damage će biti dovoljan za Johnny Nasty, ali ovdje Toman i Čoda. Oj, evo ga, 2 kila za Tomana, 2-2, sada situacija 2-1 u korist Audija i ovdje zna Toman gdje se protivnici nalazi, sve se raspada, ovo bi mogao biti ace, ali neće. Vuka Lukadin ima ideju ili dvije i još pokoju riječ, treća runda za Audi Pik. Bomba fokusirana skroz prema B. Tamo je Čoda ostao na te sponu da im pokriva leđa i middle. Da lovi te rotacije i sada evo ga. Izlaze van Kruc. I jedna velika zadaća za njega. Black Fox kill. Instantno tamo pada Pavaroti. I još jedan za Black Foxa. Za Black Foxa. Toman tamo uspio loviti jedan kill. Kruc evo ga sada se tek pokazao. I 2 kila za njega. I Čoda sasvim sam u midu. Pada i 16-14 u korist Audi Pika. Sa 4 Kevlara krenut će ovdje prema A-sajtu. Izlaze van, evo, svi igrači tamo iz donata trojice. Jedan će ostati čuvat leđa, to je vjerojatno i prava odluka ovdje Virus.
s jednim headshotom Hayredina šalje na spavanje. Ovdje Mitko sa jako dobrom pozicijom. Evo ulovio 2 kila, evo i treća headshota sada za Mitka. I sada ovaj spray tamo prema Donatu neće biti dovoljno dobar. Baka je ostao sasvim sam. Znaju gdje je. Mitko bi mogao sa 4. kilom ovdje donijeti tu pobjedu. Evo ga, to je headshot i prva runda za Oforable ovdje na T-sajdu. Tamo pada na Undeada i Tonki za ništa kritično. Vraća se Mitko sada po bombu i nosi ju tamo. Na trenutak sam pomislio da će ići prema A-sajtu, ali možda bi to i bila dobra odluka jer ovdje ulazi tamo Ranin. Virus je pao. I ovdje sada pušaju dim, ovo nije bilo dobro. Ovo nije, ne, tako se ne smije igrati obrana. Mislili su da će tamo uloviti nekoga iz Oforabla nespremnog, ali vratili su nazad bez jedne žrtve. 5. runda za njih. Bomba prema B i kreću tu headshot i stresan. Brz Blada, ovdje pada Bakamaš. Ulaze, evo ga, već su na sajtu, padaju svi, skoro svi. Ciki je ostao sam, ali B sajt je čist, eliminiran. Ovdje izvrsna obrana od strane Oforabla, mogao bi tu napraviti nešto damage-a ovdje. Ciki, ali neće, Ranin uzima 7. Veliki prezens tamo u midu, 4 igrača, bomba je također tamo, jedan će rotirati tamo prema A. I sada agresivan push ovdje sa A strane. Iz obrane Oforabla. Zaključani su ovdje u midu, tako mi se barem čini. Level 1-ovci, ali povlače se sada i komitat će se u A. Stresarn je ovdje spreman. Team kill. Baka je poslao Tonki za naspavanje. Stresarn se još spreja. Uspije tamo napraviti puno damage na Undeadu. Undead opet ostaje sam i to neće biti dovoljno. Ovo će biti win za Oforable. 16-12 za level 1. 2-1 u mapama. I izgleda će ovo biti beraš. Definitivno, evo, vrlo brzo ispadaju ovdje pare van na B side. Ovi USP-ovi bi mogli napraviti veliki posao. Depression sada sa 2 kila i pada napokon i on. Jigek. 1-3 situacija, bomba nije u njegovoj kontroli. Evo ga, našao je ovdje Dimketrona, ali pada i on, Neno sa kilom i 1-0 za Oto 100. Golden puša ovdje s AWP-om, ulovit će taj kill, fade outa će kao ninja kroz smoke nazad. Dimketron će ga pokriti. I ovdje sada all out, pada ovdje Kindo, radi team kill na Dimketronu. Pada i Kindo ovdje, Skicer uspijeva uloviti 2 kila. Zapravo 1, njegov teammate je ulovio drugi. Ovo je sada 2-2 situacija, ovdje bi mogli napokon uzeti tu prvu rundu koju toliko očekujemo. Spray je dobar, Skicer sa 1 kilom, Skicer sa 2 kilom i to je prva runda za pare 10-1. Aidovi bi mogli napraviti puno damage, ali već kasne. Evo ga, Kindo izlazi već na sajtu. Ulovio je tamo potpuno nespremnog username Golda. Ali evo sada malo znakova života od strane pare. Depression, 1-3 situacija. I ovaj nade ćemo pasti točno u džep. 3. runda za pare. To će biti jedan run boost u midu. Smokanje tamo window pa neće napraviti ništa Kindo ovdje. Ali sa druge strane Neno sa headshotom uzima i oružje. To oružje bi moglo biti detrimentalno i hoće biti. Jer evo 2 kila kraj njegovog imena u padu. Ovdje Crni Gani ga je uspio loviti, ali to će biti dovoljno. 16. runda ovdje za Oto, 16-3 i 1-0 u mapama. U vodstvo kreće tim Oto 100. I dekonstrukcija sada prve pistol runde između tima Oto 100 i tima pare. Nakon evo početnog knife damage-a vidimo da članovi tima Oto 100 pušaju A site, pušaju mid i dobivaju informaciju da će ovo biti B. I vidimo instantnu rotaciju ovdje. Kindo i ekipa odlaze i dočekavaju tu tim pare koje iskaču na site i vidimo da oni prilikom iskakanja zapravo ne kliraju igrača koji je iza bencha. Tamo Depression ostaje sagnute glave i zapravo pokazuje da je detrimentalno on počistio cijeli site i ostavio Jigeka u 1-3 situaciji, koji nema bombu, koji ima samo Glock, znaju gdje je i eventualno, iako će uloviti ovaj kill, Jigek pada.
ljudi, dobrodošli u segment ovog videa koji se zove Tips and Tricks. Esports nije samo igra, esports je mnogo više od toga. A sad ću vam reći šta. Timska komunikacija, to je najbitnija stvar u igrici. A kad pričamo o timskoj komunikaciji, također je bitno da poznajete svih 7 mapa, a to znači callouts, to je druga najbitnija stvar. Da znate svaki callout na svakoj mapi od 7 competitive mapa. Svaka mapa je drugčije strukturisana, tako da ćete imati drugačije calloute i drugačije taktike. Callouts su vrlo bitni da bi svi u ekipi znali o čemu pričate. Treća najbitnija stvar je brzina refleksa. To znači, treba da vježbate svoj aim i da imate aim rutinu. Znači pucanje, kako to radite? Možete na DM, Deathmatch, ili možete na CSGO workshop mape koje su kreirane od strane community-a. Također, vrlo bitna lekcija jeste, neuspjeh nije kraj svijeta. Također možete naučiti vrlo vrijedne lekcije iz toga kada ne uspijete, kada izgubite. Zato obavezno imajte fun. Have fun, uživajte u igrici, družite se. Nemojte da se nervirate, kogod da vas igrica nervira, nemojte da se nervirate. Uvijek nešto naučite kad izgubite, a i kad pobjedite. Tako da uživajte. Čekirajte, followujte Telekom Esports Championship na social mrežama below i naučit ćete još mnogo toga. Vidimo se u sljedećem videu. Hvala vam što ste gledali prvi recap video kvalifikacija CS-a. Nadamo se da ste uživali. Ako jeste, lupite taj like, ostavite komentar i subscribe-ajte se na Telekom Esports YouTube kanal za još više ovakvih videa. I naravno, nemojte zaboraviti zapratiti ostale naše društvene mreže, linkovi su dolje u opisu ispod videa i vidimo se sljedeći put.